Halo Prolog, kani kadika patu. Bat hakapat buan haba ugandi ulaong ba ya ujaj ba balik upan slam. Bat hakapat tu patu gandi ulaong biam ba. Uang in a conflict of duty. Uang gandi ba hakawe kaliang uang ba kwa ban long kaduk sa kabasniu ban pen Kenya ka an. Tang ba kwa pat hiro ban le sya le persya kini kinong rep. Kwa ban le persya ru ya ka humanitarian. Patka national service humanitarian kabamud ubapet ya ka imlang salang spang conflict of duty ugandi uong hoot ngalapan Kenya ka an Henry namantakan ni un bakli hero kakut haba kampat yo ya ka daw babyang banset ya ugandi kala pelat bat kanom pat pas ya ka bel kat bampat yo ka daw babyang bat kal ongru haba hakini kisngi kanom le ya ugandi te ugandi udang laj Rajendra Prasad Ubrej Kishore Babu, bat Mulana Musafir Haq, bat kilayawan Habihar bat Ugandi ula kelihato ladang apoy dang set mga pinyale kumno. Uwe uloyar bahe umi syakamat bat ulaong. Ngite ngiwan tang banyarap yapi bat ban ay advice yapi Henry lada poy jil mapi tengiru ngile kumno hi. Ngilek sala ka jong kayim. Hangta ugandi ukam krin uang pat syai pat kahok jom kini ki share proper balai ladanga pojil mangat pin gip up no hangta kem krin sa Rajendra Prasad bat uang ya ugandi ba udai we ugandi udai unong we yang i Henry na kabenta jongi umut banlait sa jilru kat ba mangipat bangidai kahok ka jongi hi bangin le persya na menta kini ki share proper Henry ngimtre bat menta kumne la dadadon nong yarap ru nyemtre banyak telilang banyak le persya bat hangta kibabun kilaya motivate bat kilayo mesir bat kilaong ya gandi to gandi lada pojil maphiru nginom kenria bat nginhun hiru ladangi pojil bat phi da kumta vi ong te shutip bangi lajop the battle in Chambaran is won ong gandi ru yakiniki lawyer ba unwan ra da ka kopi bat unpia da ka group yaki bat ka ka kam ka ba ki haban le bat kin sawan syajil bat te haba hakasi babut pat lawan poi ka kot na magistrate bala khot bala ong ba uni lieutenant governor ba ula drop no ya kes kamut ula shimno ke kini ki lawyer bat ugandi pat kilaya company ya ka proof na benta kini ki share koper kila yo adu shi pau hajar ki file na benta kini ki share koper bat kila tip ru bat la proof ru bagade sisa ba kini ki share koper ki sale bank ki sale silang ugandi ula yo shibun kita ki sisa ki proof ha ubnai jun bat usar Edward ukhot ula khot ya usar Edward udai governor ula khot ya ugandi shwa ba unlek chata ula pelong ka meeting bat ula ong ba lada wan phai da dei na ka ka dawru ba lada yo ban wan phai phisia phinde ban penyai bet ya kaneka civil disobedience khman dat nang tapat ugandi un salek sya kataka jaka ba ya ula syakot bat ladan ka meeting ka bajrong hadu sausien patu bat ki governor bat kibabun ki evidence bala paula persya yaki landlord hakaba kawai kaliang ugandi na benta ki nongrep bat kasiliang pat daki landlord sudah bat kane kajingnya ya kali kaladai bane tangki kendet si Henry dan poiman syaka sisnem hadu ba sisnem away sky kajing imu gandi bat halas kini landlord kila liem bat kila keli ya ugandi pikwa katno tapisa bangin penpai kini landlord kimut ba ugandi un pan baro Henry ugandi umle kumta uang tang arpsan persen labyang ugandi don jemut ya kapisa ugandi usukwa ban pelut por kini baro ba ya kini ki usukwa ban pelut kai ka por jom kini ki te kilandot kila plan bahabat kila ong ba kin ai tang arpsan persen kimut ba ugandi unom hiar syu naka 100% ru Henry ugandi pat u agril ya kataka arpsan persen hangni kataka
deadlock jong kilan lot kila shulingo kila mut ba ugandi na ka 100% unum hiar chopo hakane ka kes Henry kila mut ro ba kane ka kes lada uni ugandi umtre ban hiar ya kane ka 100% chopo kamut kane ka kes kan peteng bat kan sadon kasni ka ban syukut la kut bat kinja la ka ja no bet bat kan saya dang kumju kini kilan lot kila plan kuta Henry pat ugandi udai ubastat Barsa kawai ro na menta ugandi kapisa kamlong ka bakor tam majung kabakor ha ugandi kalong ba unkwa ban penhiar bor ya kiniki lanlot katahi ka bakong san ha u gandi ka prestige ban penhiar ka prestige jong kiniki lanlot bad ugandi ula job hero bad kipat ro ki hangta kila tips na nila ka jong ka hok bad kila yo na ni kata ka courage ban yale persya na banta ka hok lade atang na ka daw jong ugandi ba ule kumne bad suki kini kilan lot kila ino ya kacampuran kijaka ru kila long no chongki traishnong ugandi ya ka political but economic problem dadan interest ban solve Henry uyo i ba kani ka culture but ka social backwardness ha campuran pat ukwa ban yarap yaki but onda lakut kini baro bat kilan lot ugandi ulakot shibun kinong hikai kum Mahadev Desai Narhari Parek ya kalok bat ya ukhun ru ulakot langsha campuran banyarap ya u bat lapli ka primary school kalok jong ugandi ke bakar tengka kertur bahai kala hikai ya karul jong ka ashram ya kini ki nong campuran ringkat bat ka personal cleanliness bat community sanitation bat ka health condition hakani ka jakaru laong ba kampat biang ugandi ru habau uyo i kumta ulakot ya ki doktor bat ki doktor gila ya trestom hakate hakani ka snong hadu unru benai ba ki tre campuran bat hakane kapor ki doktor ki wonra lightly ki dawai ki papau nam hakatu kapor ke bakar tengki castor oil quinine sulfur oil men ki wonra ya ka jingpang thlit ke bap long phler thlit bat ka bali uthlit lakot ka kotang ya uni ya kani ki ai dau castor oil ubapang malarepet ki ai de dau castor oil batu quinine ki ai lang kejuk kapor nabanta kasni do pat nam tak itu kibreu ki bapang kasni do ki ai daka sulfur oil men batka castor oil balong ba ka castor oil gadai ka ba den kam tam namar ba habaro lai tili ki jingpang ka castor oil ka den kam bet ugandi ru ulaong ya lok ba kan pet ya karyam ke kanthai namar ba ki kanthai hakane ka jaka karyam jongki ka long kam dalong ka babyang kam da best bat ki jan ru ki long ki ba kimbom best hano ru te kalok ru haba ka ong ka olok ru klaya thu sisin balaong ba ja ka we ka incident balaong ba kawai ka breu kalawan sya kabat kalayalam ya ka saying ban pen i haman la ki thleu haman la kataka sunduk badan ha ka ying jongka laong ba omdan jan la tang ka tu ka jan ka ba ka phong ha ka met jongka kat badang dan ha ka campuran ugandi ula pha tang ka instruction kamut ka pha sithi sa ashram bat ka campuran incident ro laong ba kad kala ai kalong ka turning point ya ugandi bat upruf ro ba ka British kamla ban ai order ya une ya ki hakari jong bat kani ka jingthu jong ugandi ban kibreu jonggari India kinyale na bantala de na bantaka hok jongki ski kala urlong bat urajan tersat ki lawyer ki babun kimut ya ugandi ba uni ugandi udan nongbut jong u ba khlan u ba kerteng u Charles Fries Edward bat gi ong ba lada ki khotlang ya une u Edward ken salong ki ba khlan chuchu ken salong kham khlan chuchu maki ya ki ni ki British ru Henry ugandi haba u yosno kumta uladom bat ula ong bale hatong ni telot semo bangin yale na mantala de ugandi ulong kumta ka umla long kabaha ban yale persya da kabor lade wat lalong unequal ru ban ya kabapen ya selok lang bat u andrew kan long equal kata kapen pau ba kadai ka jing telot jong ka donut jong pi ni dei ban syania ahlade om ban syania akiwe